Yura African Star Kantanka. Ko ni krechi a na no mutu nsan frɛ no. Ni wuechi no. Anka Ghana fo akoma. But I say owo no ni krechi no amposo Ghana fo. Wo hwɛ owo e bae. Nkola 16 kom konya accident ikwa no mu wo kwa e ka akoma. Ba Yura Kantanka den anka akoma. Na me nuaba. Beautiful. With the brave Bema Yamanofo. I will blame from J.J. Lawrence. Mebremo Ufo. Okay. Mebremo Atames. Mebremo John Mahama. Mebremo Ekufado. Nemasa bremo John Mahama. Miria. Nemasa Dinibano Uyaw. But Dini Uyaw Kesepa. Selfish. What for parliament? For 8 years. We for 8 years. Obe your position. Our party no. Oko parliament so your position oti first seat. Eti won timi ankase mu. Won timi aforso. Se mi papa nyama na oye no. Aban no ye jintu. Na ma say de no boko yapo hu yawo. So kasama party the party. Ma party the party no timi dia. And I'm so selfish. And party no. Omo ni Kantanka enu adosafo a eni ni yi. Kan nipa bia papa no party bi bebi na bro a na kan ye FPP party. I was near a free bra Kantanka at all from na in some no ebeto media na so no Ghana for say e kame say e wo no ya hyeda antene ya papa ye nya impact no Ghana for hyeda feel woni ye because papa na kasa wote ase no ya hyeda nya ne sofa so se wo man no ka wo bi e na me hu ne ehu se se ne ka ye bo Kantanka din ne ese ko ye African Star no se ko ye African Star sa ampade a anka nya bi kura na ka by this time ye hu bi se krata bi fi aba mu ye mampani aso ye ho po aba abeka papa ni wo hu asema na asanke hu se ne ba ne ko ye MP no etu na modi akoye mampani John Dramani Mahama ho ene na kwakodi hu nkomo na so bu bie ni ho a ye hu sansam no we mu nyina ka ho bi ena Ghana fo e ka ne wo mo ka no Prophet 99 abe premi nchen e wo studio ha ne bi din nkomo ne bi sa so de Ghana fo e ka e de for African Star we say pa ene tie mo akwa ba e de abatu maji resto say ansa ne be hye nkomo na asem ya subscribe button no mami e ya fa be o ne ka ho sa no upload ni tumpe oni first person ya ho sa bi liki akadi me say wo be ka mo ne modi fo akwa ba na fe ebusia ye ni nkomo Odifo Ohima akwaba Nyamiado imana hoye Nyamiado poko Eda Kristo ase Mameja platform we so na me fa chia Yura Tumfo na me chia Yura Kantanka Africa Star na busuafo nyina mo bia yakọ omo hyedi aba esieyi bibia na betima ye ne beka ne se ewade so makoma miye no shop de maye amesi Odifo Ghana for se papa ni wo no afi abrempo atoto etitiri wewu ewu a no hye aba ne nyina ye wu a ka Ghana for ye hweda lumba de ye hwe enipa nwotwe ya ekohyi ye nyamemfa mukrense ye nka busuafo ya wo plane crash mu ye hwe asante hema de aba na afi kra de ne abeti ensu mu kra ne African Star no se ne wo no ne de ko na se Ghana for amfili impact no wo mo ante ewo ni ya papa na me say ewe de se etitirifu akoho mampeni na nada kwa Akufo-Addo former president wakoho akwa change impact the same be me ye sign feeling no yo abapa hofe chocolate color medaba no ase ni ametimi aka ni se Yura African Star Kantanka ko ni krechi a na no mutu nsan frɛ no ni wuechi no anka Ghana fo akoma sa owo no nye hit ka brepon onyina kese pa na itu edifo me difo pa na ekono odifo a onim fom oti awade ni na me ne kasa so yakopon ni Abraham no kasa ye no brepon pa na ekono but I say owo no the krechi no amposo Ghana for yawo no e wo fom anu nya din
The reason that because I say, what they compare any lumber. Okay. Look by heat. The crate, you know, a heat. Nana he might be a heat. Nipa 80 day a heat. O share who buy. Nkola 16 come konya accident kwa no mu wo kwa e kakuma. Ba yeru akantaka den ankakuma. Na me nua ba. Beautiful. Me di brave. Be ma ya manofo. Amanyofo ni mum. Yes. Say wo mo ye den. I will blame from JJ Lawrence. Mebremo Kufuor. Okay. Mebremo Atames. Mebremo John Mahama. Mebremo Ekufado. Na masa bremo John Mahama. Mi wia na masa dini bano wi yaw. Lawyer. Adwa Safua. Ma dini wi yaw kese pa. Odifo no wa ye den. Selfish. Na masa dini na boko yapo wi yaw. So kasama party the party. My party the party no timi dia. And I'm also selfish. Because Kataka Yakupo dini break Ghana. Okay. Eche na aduma chede kesia. Emu do. Ne broni timi ye no. Africa Star etimi ye. Sa brofo timi so omo abrofo no ase. Ema mo timi ye me ma horo ema omo man etimi develop dia. Ade na Ghana ya team. Ya kanashe. Neti amesi omapanyi fo mabo budi nyina nse. Papa no mo oye no. Sefata say. Say yet me use the product. Ni nyama e wo man no mo. Okay. Na so no. Bibi be bia no ye be kra e dia ba. Sister, papa no class na oye no. E tie roba. Tie roba no. Sebio. Seboni tie roba. Say. Boni tie roba 4x4 say. Okay. Say tie roba enam odiba titiskano 15 billion 20 billion for tie roba. Na se papa wo tie roba. 10 billion krapo a. Abani say enam se waye wo man mu no. Ekufo da aban eman last say obetuma turn the cars no ti ayo. Ebi pi aban ekufo da ben say obetuma turn the cars no man no mo. Dia ye di temaport duty rate ebeto so. Sabio say any part 3 awa any kama mai wa e. Na say papa ye car si wo na ye nyina afa. Na se wo nko otuna to ta tie roba no na mantimi ato kama mantimi ato papa no waboka. Okay. Eti again they say etimi ye na oman na oba minister metima to ni nyema bia ne board no na beto nya ne sofa so e dey say ye. Okay. Idea say etimi ye be say and ye fa bi kire kweduma sai. Okay. Papa no oye kwia oye farmer. What I say the farmer na oye no one oye fertilizer. Fertilizer so no aban de papa wa omo kra every other country. Okay. Eba Ghana. Fertilizer elupo no ye ka se papa ma farmers na NPC ni DC for omokoton. Edi fertilizer na papa na ye no. Fertilizer o e se aban on so na se wo. Na aban ni ko order fertilizer no omo order fini chen. Na papa na fertilizer no ma aban. Okay. Na aban so ever ko supply. Ni fa ma akuafo no. O so ko fa dua ni aba. Na aduane mu o man no na ye biti. Edua e spray wura ehye no. Ye traffic China e ba Ghana. Papa yi etini di enson onu so. Ye aduane wi a ade white no. Ye fi ba no. Odiye eduro. E ma display wura. Also ni bia de kwapo no. Kunu mo wa asase no mo. Okay. Onu se mo wa asase no enema asase no ya hoden. E ma banchi bo. E ma enye enwa. Enye biye. Enye mire, enye bitafre. Eneno
spray no ya spray ama emua na what asene mu a e ma asene nya hode no asene na hode nyina ko nti papa yi ni spray wura e wo ho owo dura odo wo emua se bia preko aponchi odwan adango amotimo wo bebre ka yemma sa nyama no nindro no emra bontipo na akuafo no mo ye kua no omunya wo som wo fa nyɛ adwuma ka ne wo echi ko bo se papa yakɔ ama ganafo yɛsɛ sifom eti bisa sɛ ni ba ona mo ajosafo a me girlfriend me so selfish ni say wakɔ parliament for 8 years we for 8 years o be your position e party no o ko parliament so your position o first seat eti mo timi ankase mu mo timi aforso se mi papa ne ma na oye no aban no ye jintu mo papa ne ma na oye no ye fa fertilizer na aban order ne fa koma farmers e village ana papa timi ye agrofuo papa timi ye banchifuo papa timi ye bodifuo no wia afini so a watechema na solima okay it a good condition kwana aban no muni ni koya mo timi a pass a enuti mama papa no ni botai ni vision ni yamedia dumi nyina o de ko ne krechi okay odifo ye baba lawyer adwasafo de no so na sɛnea wɔkasa wɔde ne ho yaw no no wɔkasa de nsɛm bɛtu dwa kyerɛ sɛ abra ɔno na ban kra wɔ power NPP power NPP wa ban mu no NPP aban so na ne papa transport company wo mu gu no nti bɛba hɔ ne ahwɛ na me nso me bisa sɛ sɛnea wɔka ne sɛ aban no wɔde aban ne nyinaa ho yaw because o mentimi ne papa no ankɔ into any terms bi o betimi aso papa na sene na watimi de aboa Ghana no yɛnhwɛ ne sɛ so hwɛ sɛ papa no nso ɔno so yɛ n'adwene sɛ ɔman na wɔbɛpie mu no obebi bi di aboa online na mum enye wono ne ho ene na safo mana na because ye wo Ghana ha ye hu NGOs a wo moto mo ho asi ho konkurase eye seminar eye workshop edema schools nkwala edema akuafo ne ade a omo mfro mo pom voluntary ya omo ya ban bia nso wo masene ye etika obi te se Kwadwosafo ye oye African Stars ano na ka sa nimdie wo ne ho no se ye fakua ne kwampo a ye hwɛ se apart from na sorry for na benefit ye no onu ankasa ye na adwene se okay ye konkurase we ye koye seminar bi di amom ye ko enso kwa de se na obi aso de obi anya nso ente kwa ye fa so ye do ne yanko chire nkurase yanko chire school for nkwala na wo so emunya sa impact ne be emunya sa knowledge no no muntimi fa mbabo kakra bi afie obetimi anakwa ye na enkoye se wonye Christmas afuni se wonko ne school ni bi se wonko na asori ni bi se won men na wonya so mfa so asa wono so no wanye bibia sa fa amwa Ghana one say aduma chede wo ma huro okay ye woni atsena super over for ye ya omoju sika kakra bi asa ye be kire ono ene e different okay papa die is different okay papa die o kire TV so the TV so o ma kire but yes papa the school na o kire wo the papa ni ka say onu die o ma obia o ba so be suo edwuma peta ba be suo edwuma ni bi na so no ne person ultima se say papa ni prefer ni pe enko village to village and that's a school to school say o ba chekere nya me person ultima se ai tie fo be ultima se ni say na aban ti mi order emo rice e di be a school for feed fee no feed fee no Ghana ye dream money bi wa okay ti ayi Ghana ye dream money bi wa ai na ye bia na ye dream anu no ye timi enye ni ye timi emma aban emma omu nye correct e package ni ye na ye fa man kwa na school say omu di school ana enya ana ye mo na enya ana okay thank you Argentina aban timi crop fertilizer efo bi maso so the bread farmers enya sikana wo de kotoy enya sikana wo de cry enya ship mu na wo de fa buy it is a order papa no ho papa no e de so ni die no man skaka credit pe
bet me yen bebre no produce more na ekwafo no e da ye adwuma we say nya na okay but before what kind of mentality we say eya ho ya e be akoso meru pa de la lai obeye din e be duatu e ye adwuma sister when you say that waste bottle plastic bottle water bottle so water bottle vortic bottle obviously waste 2 years ago we show on YouTube I think 3 years ago about tell you call Kwame Nkrumah blah 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 one school or the same water bottle or him or the diesel okay when the diesel sabo to know or the diesel now obi akosko ye get to me water bottle ye diesel that's about okokole egusomu gathers nyina asisi abeg the diesel yes okosaka omo gini tumu ye fam say omo gi say food and transport say one FDA for omo see omo tua titiscano 2 billion na kwara ko school okonya we na so oye diesel no ni penyi edi ni ko kuma se magazine ama ye di diesel no gu generator mu ama mo spark here ama generator na chiso it is a waste bottle way et ni diesel dia I did say plant way ye farm abanye fano na mi die na kita no abanye pushi mu because this is your toy of form ni ya petrol enya diesel enya kerosene enya gas ni nyere fi mu na so between the plastic bottle enya diesel dia can you imagine sister sister ya kase ye die no ni eti mu na opeso ye na mpie no unu ya be kan wa hye eti papa yi o man na kan wa shama eti bisa question bi say and then terms pa na mo na kwati a mo eti na break sa terms no okay boni IMF mo go give sika the terms a odum film e ko mo ti pass na mo nia a de bo man no e mo man no ka ba sa ke kita 4x4 kantaka mo nia ka wo be na wo dem kama na te na mi na yom de bia odifo afi en hwe la ba ye condition na o ye condition TV crow ye bo TV then machine concept and then papa to me light you know put me and money be and you come because of say omo mo risk no e be to ma to ni dey mu come e wo sister no na man give you crowd make suggestions be say nka yen hwe ye system nka omo ka so mbe yusu nyina no kra ka ye ma papa no enye mfa ma obi ati say police soldier for navy for ka ye ma papa no kra ka so no yen to won ho ne mfa ma wom no mu yusu kra Nigeria for me be twemu na France for na ye pijo Nigeria for be ye pijo Ghana for cry pijo no fi Nigeria e ba Ghana ha e be twie e ti sa kan ya okay apostle for your cars soldier for your cars fastest for your cars prisoner for your cars custom your cars immigration your cars for you national security your cars 99 mo kam your cars parliament for your cars eti kamu na mma one security one personal ba kopo your cars ni bi ebia prisoner for mo dey say mo dey popo dey okay mo dey say dem cars dey ko achire eti mo so prisoner for cars ni bi po mo so for rounds apose for your cars for your rounds kana tena ni bi ka mo ya ka ba ko ni bia e dey rounds ka nye mo tra ba pa na me jesu for ba ko na ka wo dem de wonante na me na form baby na me na form fugui o do go fu tro o so pa e do no do nyame haki etimi for sa enye e ko di shi mo na metra ka ba sa ka fifu netin fe lawyer adwansa for chere se abra na NPP e wo aban mu no
ono ane papa transport company MPP fo ne gu no it is okase wodi ne ho ya wa no to na bi ne ho ya say time na ye gu papa no transport no ye gu no na obekasai so ye di aban ni corporation wi ate na wa no okasa sister ono say NDC for papa the man papa no nya sa yard no NDC for papa no nya yard no also oko for that also he said NDC for papa wow e mo papa nya yard no how dey the transporter the Argentina wa buy the power na you go you get sema wait no ma bonti awa mekasa Enyema yedu femi nyina o parliament nyina wa ma bonti mekasa da ko say US we so sit here one ma we so sit na mo position no na ko kan sem na ga say party kasa no party no party ni o papa ni wo eni ni yi okay every party no omo ni kataka eni us adosafo a eni ni yi kan nipa bia papa no party bi na bro a na kan ye FPP party so eni so bi na bro a kan ye FPP party sister kan ko na cho odi for ne kra papa na ti ni nyina odi ko ni krachi wo fenja odi jawan oh say ne baba di fu etre se papa no odi mantle no ma ne ba no mantle ben ne baba e ma no sister we nya dura ye mirigu ye ma ye se famous je na mene o inti ne di fu ne kananya no kra nya sa kita no di ko se akola no eye ni talent a elfa obetima ye nya obetima ye ba en kwa chiri sa ultimacy se na tena mitimi shenkom a we present picture ba na me defo so na me kan pa ko no sem na me se pa ko no ko a na me se me adom mawa anya nyakopa ma mutumi se biti da adom mawa me di ma okra na nya se na me nya no yize wo wa kuma pe ade no okay nyakopa se me shira me da ma ba so kuma pe na me fo se bra na me chere adwuma that wa be di ma dia adweno 50-50 ana onya claim mami matiwase ele onya claim mami odi for matiwase we sure pa nkoko na eno kasa itine meti na ka ni se papa de die ni ti ni mu when we na adwuma a odi kono se ka aban ni so ni mu ya ka nipa we benya faso we nya bi ya kan nyina bomu a e ade ba ko mo edru Ghana ni ekoye ni e wa brabo mu kene ekuafo fertilizer kaye nkramba ene emu kokoi zumi ye krafu Malaysia neba ye kra bees ni eburo fi Ukraine ene ba Ghana di for mankeni kra ye kra mankeni Ghana kitos ye kraba jene ye kraba meko you see etino adetina ye akase wo ye nyama ye kwafo na mo dua ne ma no ye fo buo ma wo mo en so ma si tamna ma ba pa wala si me meti e ma melodina ni ma mi a ni a odi ni ma mi ade okay o meti mo kumase ana bi di campaign message ma so for Mahama because na me ni se mama be wini di ma no message ni bi o mo try Midi mana kwa basa na mama ombe kika omo nwa manifesto yes ewa ha okay bete na mama ni ewa ha bete na ya chiro ewa ha so can you imagine eko pochiro bibia na ko bibia ho because you can ade bechi ade besa the family phone number na frame oh 05501086 Satibio 05501086 Cracker send as a D4 Yaleba betu ko person be yale ni fibai for Prophet 99 wa follow cracker o follow for 99 or how they choose to be ano we
ya ukun adana jaw for different nine ye be bom pare ya kwanchire ma na ba by force enye se me dwom nim na akire ni yakopɔ de meye ni yakopɔ de meye eti frame na echi su bia no for different nine na ye monkomo yakopɔ shira dawase amino de fobusia ha na de nkomotwetwe ni nyina esi ye message obija wo comment e wo comment section ho de ama me na afei for me subscribe button no so ye too much gh ya kai say wo the notification bell ne be kan wo de kan ho sa no upload nto mo ape from na phone number won kai no wetumi wo say the ensem no ni nyina esiti all the social media handles so for e ye too much gh wo subscribe no like no wa share na wo nwa bi nso enyi bi ahwe dark gold and am je so ye be sen share